it-trab tat-toroq ta' Jericho kien qed jitħallat mar-riħa tat-mal-misjur meta ġejt fid-dinja. Il-palmo li huma stus kien iħares is-sigriti ta' belt li qatt ma kelli nara b'għajnejja, iżda li tallimt naraf permezz tal-ħsejjes, ir-riħa u t-tessuti tagħha. Jisimni Bartimew. Missieri kien raġel umli bidejh jibsa mix-xogħol libes fl-għeliq li kienu jdawru d-dar żgħira tagħna tat-tafal. L-għaraq tal-wiċċu kien jitma' l-mejda tagħna u d-determinazzjoni tiegħu bniet is-sisin ta' ħajti. Trabbejt nisma' l-passi għajjina tiegħu ġejjin lura fil-għaxija, iġor miegħu t-toqol ta' ġurnata oħra xogħol. Darna, għalkemm modesta, kienet port żgur maxtut ta' xmara Ġordan. Il-ħitan, għalkemm sempliċi, kienu jżommu sħana tal-imħabba ta' ommi, li bidejja ġentili kienet tigwidani fit-triqat tal-ħajja. Ir-riħa tal-ħobs jinħema kuljum fil-għodu saret l-ewwel referenza tiegħi ta' kumdità u sigurtà. F'Jericho, il-ħajja kienet ħabbat b'qawwa fis-swieq u fit-toroq mimlijin nies. It-tħaxwix tal-karovani li kienu jaqsmu l-belt tagħna kien iġib stejjer minn artijiet mbeda, jitma' l-immaġinazzjoni tiegħi ta' tifel. Il-bejjieqa b'vuċijiet għoljin iħabbru l-merkanzija tagħhom, kienu jpittru stampa ta' ħsejjes li baqgħet imnaqxa fil-memorja tiegħi. Is-sempliċità ta' ħajjitna ma kienx raġuni għal mistħija, iżda ta' dinjità. Tallimt minn kmieni li l-ġid veru ma kienx fil-kaxxi tal-merkanti, iżda fil-qawwa tar-rabtiet li jaqgħaduna bħala familja. Kull ħabba frankata mill-ġenituri tiegħi kienet għatta mħabba, kull sagrifiċċju xhieda ta' dedikazzjoni. Ix-xmara Ġordan, bil-kurrent kostanti tagħha, saret l-ewwel għalliem tiegħi. L-ilmijiet tagħha għalmuni li l-ħajja, bħala tkompli l-mixja tagħha minkejja l-ostakli. Il-ħosta l-ilma jiġri fuq il-ġebel kien il-mużika favorita tiegħi, melodija li fakritni li anke fid-dlam kien hemm isbuħija. Il-mejda tagħna dejjem kellha aktar imħabba mill-ikel, aktar gratitudni mill-abbundanza. L-ikel kien mument imqazza fejn il-ftit kien jiżdied fil-qsim. Il-ħost tal-platti jitqiegħdu, ir-riħa tas-soppa sħuna, is-sħana tal-ħobs frisk, dan kollu furma l-mużajk tal-aktar memorji eżiż tiegħi. Id-dlam kien l-ewwel sieħeb tiegħi, preżenza kostanti li akkumpanjatni mill-ewwel mumenti. Fil-waqt li tfal oħra kienu jiġru fit-toroq ta' Jericho jiġru wara l-frifet, jien kont qed nitgħallem immappja d-dinja permezz tal-ħsejjes tal-passi eżitanti tiegħi. Kull tarġa kienet sfida, kull kantuniera misteru ġdid x'infetaħ. Idejja saru għajnejja, jesploraw wuċuħ, jiftakru tessuti. Il-mess aħrax tal-ġebel fit-toroq, l-artab tas-suf maħdum ġdid, il-ħruxija tas-siġar tat-tin, kull sensazzjoni kienet tibni mappa f'moħħi. Id-daħ ta' tfal l-oħra xi drabi kien iġor noti ta' ħnina, drabi oħra ta' divertiment krudili. Tallimt nara fil-kompassjoni ġenwina mill-simpatija falsa biss mit-ton tal-vuċi. Is-solitudni spiss kienet l-uniku sieħeb tiegħi waqt il-ħinijiet sħan ta' wara nofsinhar, meta l-ħsejjes tal-lob kienu jidhru l-bot wis biex jilħuhom. L-inċidenti kienu frekwenti fil-bidu. Il-kobtejja żammew iċ-ċikatriċi ta' waqgħat blaqat, kull waħda minnhom lezzjoni dwar kif nimxi aħjar fl-ispazju. Il-biża kien kostanti, iżda l-bżonn tal-indipendenza kien akbar. Kull ferita ġdida kienet medalja tal-kuraġġ fil-battalja ta' kuljum tiegħi. Il-lili ma kienux differenti mill-ġranet fid-dinja tiegħi mingħajr dawl. Fil-waqt li oħrajn kienu jibżaw mid-dlam, għalija kien ħabib antik. Is-skit tal-lejl sar l-alleat tiegħi bi ħsejjes aktar qawwija għas-sensi l-oħra tiegħi. Il-ħsejjes ta' bil-lejl ta' Jericho kienu l-kumpass tiegħi, jiggwidawni matul is-sigħat mudlama. L-aktar talima jibsa kienet li naċċetta l-għajnuna tal-oħrajn. Il-gburija ta' tfulija kienet tiġġieled kontra l-bżonn tal-għajnuna. Kulli tmimduda kienet tfakkira tal-limitazzjonijiet tiegħi, iżda wkoll opportunità biex nesperjenza t-tjubija tal-bniedem. In-nies li għenuni saru pontijiet bejn id-dinja tiegħi u tagħhom. It-tfulija li għal ħafna hija żmien ta' skoperti viżwali, għalija kienet żmien biex nitgħallem nara bil-qalb. Żviluppajt sensittività unika biex nifhem l-intenzjonijiet veri tan-nies, l-emozzjonijiet l-aktar profondi tagħhom, sempliċement mill-mod kif leħinhom kien jitrijat jew il-passi tagħhom kienu jinstemaw. Id-dipendenza kienet katina inviżibbli li rabtetni mal-passi tal-familja tiegħi. Kull moviment kellu bżonn ikun ikkalkulat, kull azzjoni kienet tiddependi minn idejn oħrajn. L-att sempliċi li nitma' lili nnifsi kien jeħtieġ il-paċenzja ta' ommi li kienet tigwida subajja sakemm insibu l-ħobs fuq il-mejda. Li tibqa' ħaj f'Jericho meta intami kien bħal qsim ta' għalqa mimlija xewq ħafi. Kull pass kien jeħtieġ attenzjoni, kull deċiżjoni kienet titlob id-doppju tal-kuraġġ. Missieri kien iġor mhux biss il-pis tal-għajxin tiegħu, iżda wkoll ir-responsabbiltà tas-sopravivenza tiegħi. Daru mawweġ mix-xogħol kien ix-xhieda sikta tas-sagrifiċċju tiegħu. Il-għodu kien jibda bir-ritwal tal-ilbies, tfakkira ta' kuljum tal-kundizzjoni tiegħi.
Idejn ommi, ġentili u preċiżi, kienu jaġġustaw ħwejġi waqt li tħamħam struzzjonijiet dwar kif nara fil-wiċċ u d-dar tal-ħwejjeġ mill-mess. Il-mistħija u l-gratitudni kienu jitħaltu f'sidri bħall ilma u żejt. Il-bejjija tal-belt ma kienux ġentili ma' familji bħal tagħna. Il-prezz tal-ikel kien jidher li jola meta kienu jisimgħu l-passi inċerti tiegħi joqorbu lejn il-bankijiet tagħhom. Il-preżenza tiegħi kienet biżejjed fin-negozjati raġuni biex jitolbu aktar mill-ġenituri tiegħi li kienu diġà mobbijin żejjed. Il-mart kien għadu ieħor kostanti. Mingħajr ma nista' nara s-sinjali ta' periklu, ġismi kien dejjem vulnerabbli. Riħ sempliċi seta' jsir battalja għal ħajja. Kull deni kien mument ta' dwejja għal familja tiegħi li kienu jduru bija matul il-lejl. Il-ħoss tal-flus jingħaddu bil-lejl kien melodija kera li kienet issegwini. Kont naf li kull ħabba mfadla kienet destinata għal bżonnijiet speċjali tiegħi. Widnejja kienu jaqbdu tnijiet imħasseb tal-ġenituri tiegħi meta kienu jaħsbu li qed norqod, jippjanaw kif se jtawlu l-ftit li kellna. Il-ġlida għas-sopravivenza għaqditna b'mod uniku. Konna bħal tliet ħbula mħablin flimkien, kull wieħed iżomm lill-ieħor. Ommi kienet għajnejja, missieri kien il-qawwa tiegħi, u jien kont ir-raġuni għaliex qatt ma ċedew. Il-faqar materjali tagħna kien ikkumpensat bil-għana tal-għaqda tagħna. Maż-żmien tallimt li d-dlam ma kellux għalfejn ikun ħabs. Bil-mod il-mod, bħal żerriegħa li tikber fart nixfa, l-indipendenza tiegħi bdiet twarrad. Kull pass mingħajr għajnuna kien rebħa żgħira, kull ostaklu melub waħdi kien trionf siket. Il-fidi tiegħi kibret flimkien mal-awtonomija tiegħi. Fil-lieli solitarji, meta skit ta' Ġeriko kien miksur biss mir-riħ fil-palm, kont nitkellem ma' Alla. Ma kellix bżonn għajnejn biex inħoss il-preżenza tiegħu, kienet reali daqs l-arja li kont nieħu nnifs. It-talb tiegħi kien tħamħim ta' tama fid-dlam. Tallimt nott il-passi, nara f'kull ġebla fit-triq, kull liwja tat-toroq. Saqajja saru strumenti preċiżi, jaqraw l-art bħalma oħrajn jaqraw il-manuskritti. Il-bejjija tas-suq kienu jistaġbu jarawni mbaħħar bejn il-bankijiet tagħhom mingħajr għajnuna, igwidat biss mir-riħa tal-ħwawar u l-ħoss ta' vuċijiet tagħhom. Il-fidi għalmitni li d-dawl veru m'għandux bżonn għajnejn biex jidher. Fis-sinagogi memorizzajt kull kelma tal-iskrittura li kienet tinqara. Is-salmi saru l-mappa spiritwali tiegħi, kliemhom kien balsmu għal ruħi. Fil-waqt li oħrajn raw it-tri fuq rombli, jien żammejt kull vers f'qalbi. Id-determinazzjoni tiegħi kibret kuljum. Tallimt nagħmel xogħlijiet li ħafna ħasbu li kienu impossibbli għalami. Kont naħsel ħwejġi, inġib l-ilma mill-bir u saħansitra ngħin fit-tisjir. Kull ħila ġdida kienet prova li l-limitazzjonijiet tiegħi ma ddefinewx il-potenzjal tiegħi. Ir-rispett tal-oħrajn kien mirbuħ bil-mod il-mod. L-istess nies li qabel kienu jħarsu lejja bil-ħnina bdew jarawni b'ammirazzjoni. Il-fidi soda tiegħi u l-indipendenza li kibret bidlu l-mod kif il-komunità kienet tarani. Ma kontx għadni biss liben għami ta' familja fqira, iżda raġel li faċċja l-isfidi tiegħu bid-dinjità. Fit-talb tiegħi ringrazzjajt mhux biss għal mumenti ta' ferħ, iżda wkoll għad-diffikultajiet li saħħewni. Kull ostaklu melub kien tarġa lejn fehma aktar profonda tal-iskop ta' ħajti. Il-fidi saret id-dawl intern tiegħi, tixal modijiet li l-għajnejn qatt ma setgħu jaraw. Id-daħla ta' Ġeriko saret il-post tax-xogħol tiegħi, post fejn id-dinjità kienet tiġġieled kuljum kontra l-bżonn. Stabbillejt ruħi hemm, fejn il-moviment kien kostanti, fejn il-karovani ġabu vjaġġaturi minn artijiet imbieda. Il-ħoss tal-passi u r-roti tal-karretti sar il-mużika li mmarkat ir-ritmu tal-ġranet tiegħi. Leħni sar l-istrument ewlieni tas-sopravivenza tiegħi. Tallimt nimmodula kull kelma, kull talba għal għajnuna. Ma kontx sempliċiment talb, kont raġel li biddel il-vulnerabbiltà tiegħu f'saħħa. It-ton tat-talb tiegħi ġar mhux biss il-bżonn, iżda wkoll id-dinjità. Il-flus kienu jaqgħu fil-mantel tiegħi bi ħsejjes differenti. Tallimt nara fil-valur tagħhom mill-pis, miċ-ċempil tal-metall. Xi nies kienu ġenerużi oħrajn għaddew maġlin, jagħmlu ta' birruhom ma rawniex. Ix-xemx kienet taħraq ġildi matul is-sija twal ta' stennija, iżda l-bżonn kien aktar b'saħħtu mid-dwejja. Il-bejjija kienu jafuni sew. Xi wħud offrew fdal tal-ikel, oħrajn kelma ġentili. Posti fid-daħla tal-belt kien aktar minn punt ta' talb, kien posta osservazzjoni fejn xett il-ħajja fil-forom kollha tagħha. It-taħdid ta' min kien għaddej żamni konness mad-dinja lil inmidlam tiegħi. L-istaġuni nbidlu, iżda r-rutina tiegħi baqgħet l-istess. Fix-xitwa, ir-riħ kisaħ kien iħabbat għadmi. Fis-sajf, is-sħana qattila ttestjat ir-reżistenza tiegħi. Xorta waħda, għajt sod f'posti, għax dak kien il-mezz tiegħi ta' għajxin, il-mod tiegħi kif nikkontribwixxi għall-għajxin tal-familja tiegħi. Tallimt naqra n-nies mingħajr ma narahom.
Il-ħosta san li tagħhom fl-art kien jirrakkonta stejjer, passi maġla tal-bejja, il-ġbet għajjin tal-ħaddiema, il-mixi konfidenti tal-onja. Kull persuna li għaddit kienet storja differenti, kapitlu ġdid fil-ktib tal-esperjenzi tiegħi. It-tfal xi drabi kienu jieqfu josservawni. Il-vuċijiet kurjużi tagħhom kienu jagħmlu mistoqsijiet li l-kbar ma kienu jiġihom il-ħsieb jagħmlu. Weġib bil-paċenzja nibdel il-kundizzjoni tiegħi f'lezzjonijiet dwar il-kompassjoni u l-perseveranza. Anke fil-pożizzjoni tiegħi ta' talb, sibt modi kif nikkontribwixxi għall-erf taż-żgħar. It-tħaxwix kien differenti dak il-għodu f'Ġeriko. Tħawwit mhux tas-soltu ħakem it-toroq u l-passi maġla tan-nies ħolqu simfonija ta' stennija. Widnejja, imħarġa minn snin ta' dlam, qabdu konversazzjonijiet dwar raġel jismu Jess li kien qed joqrob lejn il-belt. Qalbi bdiet tħabbat aktar meta ntbaħħt li din kienet l-opportunità li konti li nistenna ħajti kollha. L-imgħallem ta' Nażaret, li tant kont smajt dwaru, kien fil-qrib. F'dak il-mument, is-saħħa kollha li kelli ġewwa fija nbidlet fajta li twildet mill-qiegħ ta' ruħi, Jess bin David, ħenna lija. Il-folla pruvat issikkitni leħinhom mobbi bir-rimproveri. Iżda snin ta' sopravivenza fit-toroq ta' Ġeriko kienu għalmuni nippersisti. L-għajjat tiegħi sar aktar b'saħħtu, aktar urġenti. Kien qisu kull mument ta' dlam f'ħajti iltaqa' f'dan il-mument deċiżiv. Iskit f'daqqa tal-folla wissini li xi ħaġa nbidlet. Il-passi tiegħu resqu eqreb, differenti mill-oħrajn kollha li qatt kont smajt. Kienu passi li ġarrew awtorità u kompassjoni. Ħassejt il-preżenza tiegħu qabel ma tkellem, qisu raġġ ta' dawl daħal fid-dlam perpetwu tiegħi. Meta idejh messu għajnejja, ħassejt sħana li qatt ma kont esperjenzajt qabel. Kien qisu kull ċellola ta' ġismi rrispondi tal-mess tiegħu. It-trasformazzjoni kienet istantanja, id-dlam li kien il-kumpanji tiegħi tul ħajti kollha tferrex bħal ġbar taħt ix-xemx ta' filgħodu. Il-kuluri invadew moħħi għall-ewwel darba. Il-blu tas-sema, l-aħdar tal-palm, it-tons tal-ħamrija tad-djar ta' Ġeriko, kull dera ġdida kienet rigal prezzjuż. Id-dmuħ li niżel minn wiċċi ħasel snin ta' dlam, waqt li għajnejja xorbu kull dettall tad-dinja li nkixfet. Wiċċu kien l-ewwel immaġni li żammejt fil-memorja viżiva tiegħi. Għajnejh waslu kompassjoni li marret lil mill-fejqan fiżiku. F'dak il-mument, fimt li kont irċevejt aktar mill-vista, kont ksibt perċezzjoni ġdida tal-ħajja, mod ġdid kif tara d-dinja u l-ħallieq tagħha. Id-deċiżjoni li nsegwi lil Jess ma kienx sempliċement għażla, kienet risposta naturali għal miraklu li biddel ħajti. Bħal kumpass li jsib it-tramuntana, il-passi tiegħi issa kellhom direzzjoni ċara. Ħallejt warajja l-mantel tat-talb u lbist id-determinazzjoni ta' dixxiplu. L-ewwel jiem kienu adattament intens. Għajnejja li għadhom kif infetħu għad-dinja fiżika, issa nfetħu wkoll għal veritajiet aktar profondi. Kull talima ta' Jess kienet bħal ilma friska l-ruħi bilaċ. Il-klim tiegħu kellu pis u tifsira li marru lil mill-ħoss, issa stajt nara l-verità fil-ġesti tiegħu, fil-pożizzjoni tiegħu, fil-ħarsa tiegħu. Li nitlaq il-post tiegħi fil-bib ta' Ġeriko ma kienx diffiċli. Il-post li dari kien is-santwarju tiegħi issa der żgħir wisq għall-orizzonti ġodda li kienu qed jinfetħu. Il-familja tiegħi li għal żmien twil kienet is-sosten tiegħi, fehmet li dan kien tibdil meħtieġ. It-trasformazzjoni f'ħajti kienet tidher mhux biss f'għajnejja mfejqa, iżda fil-persuna kollha tiegħi. It-toroq tal-ludija saru d-dar il-ġdida tiegħi. It-trab ta' triqat li qabel kont inħossu biss f'riġlejja, issa kellu kuluru konsistenza. Kull belt, kull raħal ġab miegħu opportunitajiet ġodda biex naqsam l-istorja tiegħi. Ix-xhieda tiegħi ma kienx biss dwar l-irkupru tal-vista, kienet dwar li ssib skop akbar mill-eżistenza tiegħi stess. Il-grupp ta' segwaċi ta' Jess laqgħuni bħala parti mill-familja. Fosthom ma kontx għadni lama ta' Ġeriko, iżda hu li kien esperjenza l-qawwa ta' trasformazzjoni tal-imgħallem. L-istorja tiegħi saret simbolu ta' tama għal oħrajn li kienu qed ifittxu l-fejqan u t-tifsira f'ħajjithom. Kull filgħodu kien iġib talim ġdid. Kont nosserva b'attenzjoni kif Jess kien jitratta n-nies, kif kliemu kellu l-qawwa li jibdel il-ħajjiet, bħalma biddel tiegħi. Il-ħila antika tiegħi li tnarat b'sensi oħra issa żdiedet mal-vista fiżika u permettit li nifhem il-bżonnijiet l-aktar profondi ta' dawk li konna niltaqgħu magħhom. Il-gratitudni nbidlet fi skop. Ma kontx għadni spettatur tal-ħajja, issa kont parti attiva minn missjoni akbar. L-istorja tiegħi saret xhieda ħajja tal-qawwa tal-fidi u tat-trasformazzjoni li tista' ġġib laqa ma' Jess. Kull persuna li semet ir-rakkont tiegħi kienet opportunità biex nuri li l-vista vera tmur lil hinn mill-għajnejn fiżiċi. Li tkun ħdejn Jess kien bħal li tara l-straordinarju jsir ta' kuljum. Kull jum kien jikxef eġubijiet ġodda li għajnejja, issa miftuħa, kienu jirreġistraw baġeb u qima.
الراجل اللي تاني لورا الفيستا بقى يبدل الحياة قدامي، وكل ميراكلو كان يرجع يكونفيرما الديسيزيوني تياي اللي نمشي وراي. التالين فوق لوليت كانوا مومنتي مقدسة. كنت نوسيرفا كيف الفولول كانوا ينجبروا بالشي سمعوا الكليمة اللي تياو. الريح خفيف اللي كانت شقلق الحشيش، الشمس اللي كانت بنجي الدليت فوق لوجوهات تنتي الفلة، كل ديتال فيزيف كان يعني الفيمة تياي المساج تياو. الفيقان كان يسحف مومنتي مش مستنية. رايت لبروزي يهدوا لورا الجلدة بصحتها تاعهم، باراليتزاتي يقوموا من الصدد تاعهم، تورشي سمعوا الأول ضربة. كل ميراكلو جعلني نرجع نعيش المومنت تا ترانسفورماسيوني تياي في البيب تا جيريكو. قلبي متليت بالكومباسيوني على داوك اللي بحالي صابوا في جسل الحارتما تاعهم. شيت المولتيبليكاسيوني تالهوبس والهوت، مومنت اللي أتمو ننسى. الريحة تالهوبس فريسك اشتردت فلاريا وقت اللي الخفيف كانوا يفوروا بليكل. إيديا اللي قبل كانوا يطلبوا الكاريتا، إسا كانوا يقسموا لابوندانسا. كنت فكيرة كوستانتي كيف لستا يبدل السكارسيتسا فابوندانسا. إلا أتما نيس إمبورتانتي وأوتوريتايت ورونينها أخرى تاجس. لعرفتيها وكيني هاوت للأكتر نيس دوكات، التواجبيتيها وكينوا يزرموا المستقسية الأكتر الرئة. أوسيرفايت كيف كين يترتل الكل حد بلستس ريسبت، إريسبتيفامنت من البوزيزيوني سوشيالي تاعهم، ليزيوني اللي زميت مياي. اللي تاتاليم كينو سبيتشالي. تحت السما مملية كويكب، ليسا ستايت نكونتمبلا، جيسكين يكشف فيريتايت بروفوندي دوار السالتنا تسمويد. البارابوليتيا وكينو يهدوا الحية في مخي، كل ستوريا كانت صف جديد تفهم دوار المحبة والهنينة اللي كنت اسبرينسايت. التبديل اللي رايت ما كنش بس فيزيكو. رايت نيسين بدلوا من جوا بحال مجراليين. المدنبين سابوا المحفرة، دوك سوبرفيوزي تاع المولوميلتا، دوك بلاتاما سابوا التاما. كل شي دا كانت كونفيرمة الأول اللي بدلت حياتي في داك اليوم لما ننسيح قط. الستوريا تياي صارت بونت كروتشيالي بين زوج دنيات. الأول وحدة موتية بدلام فيزيكو علمتني نار بقلبي. التيني مدولة بالجراتسيا وريتني للفيستا فيرا تمور للين من العينين. التبديل كنخشن من سمبليتشي هيلا لتارا كنت جديد صحيح تالسنسا تياي. الناس تا جيريكو اللي كانوا يفوني بحالة تلبسة كانوا يراوني ديفرنتي. ما كنتش ادني الراجل اللي كان يقعد في البيب تالبيلت يتطلب بالكاريتا. البريسنسا تياي انبدلت ويتش انبدل. كنت نجور مياي الدنيتا تا من سابلسكوب فيرو تهايتو. التبديل كنت انت ايفيدنتي لحفنا بالكام عرفوني. المحبة تالا كانت تدف كل اسبت تهايتي الجديدة. الاستاس طرق اللي قبل كانوا لابيرنت تصفيدي إسا صاروا موديت تا اوبورتونيتايت باش نشرت التاما. الستوريا تياي ما كانتش عدا دوار ليميتاسيونيات، إزدا دوار بوسيبلتايت بلا تعرف لي ينفتحوا متى نحلوا الجراتسات بدلنا. الهنينة اللي رتشفيت مولتيبليكات فلاتسيونيت تياي. فهمت السنين تياي في دلام ما كانوش عالشين، هيوني باش نفهم في الفونت لوجيختا الأخرين. الاسبرينسا تياي صارت بونت باش نلحق للدوك اللي كانوا عادهم يعيشوا في الفورم تاعهم تاعما، مش بس فيزيكا، إزدا سبيريتوالي. الناس بداو يفتشوني مش أكتر الكاريتا، إزدا الجويدا. الشي ده هاي تياي تتبديل بيرمتس تالمحبة تالا كانت تجبت للدوك اللي كانوا يفتشوا بدلا في حياتهم. كل بيرسونا اللي سمعتني سابت في الستوريا تياي ريفلستا تا مع السيتواتسيوني تاعها ستيس. الجراتيتودني صارت السيهبة كوستانتي تياي. كل صبيح كان اوبورتونيتا جديدة باش نستجب بالكولوري تا السما، بلوتشوف تا الناس، بسبوهية الهولين. إزدا للإن من الفيستا فيزيكا، تعلمت نرى الانفيزيبلي، المحبة، الفيدي، التامالي هاركو القلب تالبنيدم. هايتي صارت شيدا هيا لما يزستوش ليميتيا القوة التبديل تالمحبة تالا. لما فيرا ما كانتش فاينية، إزدا في الليميتاسيونيت اللي الدنيا بروفات تيمبوني فوقي. الترانسفورماسيوني تياي بديت حفنا قبل ديك اللقا في جيريكو، تولدت في البيرسيفيرانسا تا كل يوم، كبرت في الفيدي سودا وتلستيت في المومنت اللي سكوبريت لتارا يمور فيرم للين من لاتسمبليتشي اللي تحارس. نشتيق اللي الزوم مياك كل مومنت من دين الستوريا تياي، كل تليمة، كل سفيدة اللي قلبت، وفوق كلش اتشرتتسا اللي يبدا لما يدوم على دايم متى نحلوا لنا نفوسنا نيجو جوداتي من الدولة الفيدي. زوم التاما جوفيك. يلا الستوريا تياي الدوا لطريقة تياك وتداو كل اللي اتفتشو التبديل تاعهم ستيس. الباتشي تكون مياك. صلى علي مستانا.